Wahati abantu nyamwingi bakuhika 39 bamaze kwejumbira omukugaruza endangamuntu zabo. Hanikira abantu 39 almost 40 renewing cards and the process n'egenda je buri division turumu na buri gombora turumu nkongamti rotatinga twagize station za stationing tukora kurigije program ko yena abantu bengi bari Dan Chamzigita registration officer wa Mbaranira yashaba abantu okugumisiriza mpaka kubarareba ubutumwa ahasumu zabo bija kwakira endangamuntu zabo. Aho yatandika twasiyo kandi nzija mpora zatangiye kwija first phase at least yatangiye kwija tujya kubagambira nimuje kutunga information yo turazibahereze konga ntwe nza kubanza nzishika no turazibahereze konga at least hakirere yatangiye kwija njeje. Yes. So abantu the patient tegerezemu nimuje kureba message z'amasimu tubagambira muje muzakira kandi za Dani nazira ntuba kafunire buzubwinji okuhandika oku kandi ashemerire ngo abantu bwahati izene bacenga ebirukwetagisa okugariza endangamuntu zabo. Papa kumanya kubwira kongato batangiye kumanya ebikwetengesa kumanya munuje na ID yawe kuko yabuze rero za police abatura tero muranga za police bakwebara police uzanira office ninga station yone twandikira bagaka ugenda ID yawe utagenda kugenda bara police bakunyuwinga bakwereza ka professional ID kawe akanamba ko reze gushikiriza abantu uje kwakira ID ni ngona checking yizire challenge niza tosha konka hati turigiye kiro twatandika kuba tugire mu system twamanye kare twete ko challenge zini twazinga Ohire kuzahantebe yabe nkuru omuri burenje bwizoba basa kufuna obuherezo obu omu divisions hamwe n'amagombora okugariza endangamuntu ezi nikuza kukoma mu kwezi kwa 11. Abantu bona ninyengera kwatera umuranga ngo muze mu magombora ganya iba kwandikira iba kugarura endangamuntu ensia muzigareho kandi neza ushatara gushashura sente atakaje bashashura sente nigo babaye bashashura sente kwa 11 nza kubantu kinga mbone murakamurebe ngo tumwaza kuzakoresha inga kuzakoresha twagiye kukinga kandi mukija bengi kandi mukasiba mu marayini genda ukorese nango munti yawe kare kugira ubusinge ndene uje tungena ngamunteze ukuhandiko ku katandike bayabona mushanje byo kwa 5 2025 kandi kujenderire kumara mezi mukaga amakuru agagasha kwa Susan Arino Mukisa abwa Tayali West omurimbara.